pozdrav svima i dobrodošli u još jednu emisiju na YouTube kanalu Casablanca. Hvala svima koji već neko vreme pratite kanal Casablanca, podržavate rad mene i cele ekipe Radio Songa i Radio Televizije Niš. Pa eto, opet ću reći, iskoristit ću priliku na samom početku, da zapratite kanal Casablanca jer ta podrška veoma znači nama kako bismo u buduće mogli da ostvarujemo još ovakvog i siguran sam i kvalitetnijeg sadržaja. Danas u emisiji Casablanca govorit ću vam o jednom čoveku koji je veoma nepoznat široj javnosti. Za to postoji svakako razlog, ali je moja želja da pričam o njemu u stvari proizašla iz toga što mi Srbi kao narod i ne znamo sve naše uspešne ljude u nekoj oblasti, u nekom vremenu, a koji su zaista i u svoje vreme, a i danas iz ove perspektive mogli biti uvršteni u red veoma uspešnih ljudi Srba u smislu poslovno, u smislu obrazovanosti, školovanja i celokupnog životnog puta koji su prošli da bi do toga dostigli. Ovaj čovek je, međutim, doživeo veoma tragičnu sudbinu, inače mu i život bio veoma tragičan kad se uzme u obzir sva njegova delatnost tokom života. Inače, ja sam za njegovo ime saznao pre mnogo godina, dok sam radio kao profesor istorije u osnovnoj školi drugi šumadijski odred u Markovcu, koju evo ovom prilikom i pozdravljam ako neko gleda. Tamo sam čuo da je u toj školi školovan, koja se tada naravno nije tako zvala pre Drugog svetskog rata, zvala se, čini mi se da su mi to rekli, da se zvala škola kod Oraha. I rekli su mi da se on školovao u toj školi. Zvao se Lazar Prokić. Meni to ime, na žalost, na nesreću, to nije ni pohvalno, ali nije značilo ništa u tom momentu, pa su mi onda rekli da je taj čovek bio u stvari ministar za propagandu u Nedićevoj vladi od 1941. do 1944. godine, ali sad već tu je moj teren došao, pa sam ja znao da nikad Nedićeva vlada nije ni imala ministarstvo za propagandu, tako nešto nije ni postojalo. Međutim, meni su ljudi tamo iz sela pričali ko je bio on, šta je bio, i rođen je u obližnjem selu Žabare 1911. godine, u Markovcu završio osnovnu školu, potom je završio prvu mušku gimnaziju u Beogradu i tako dalje, dakle stvarna ličnost, čak su i neki dalji potomci i možda još uvek živi u Markovcu ili negde, ali svakako ih ima. Lazar Prokić zaista jeste bio deo vlade generala Milana Nedića. Ja sam kasnije istraživao njemu jer me veoma ovako zainteresovala ta ličnost. Međutim, to odeljenje kojim je on rukovodio tada nije se zvalo Ministarstvo za propagandu, nego se zvalo Operativna služba državne propagande protiv komunizma. Tako nekako. I ja sam onda saznao da je taj čovjek bio jedna ovako izuzetno inteligentan, visprena ličnost, jedan ovako dubokoumni intelektualac srpski, koji je završio pravni fakultet, zapravo upisao je pravni fakultet u Beogradu, ali je, iako je poticao iz veoma siromašne porodice, diplomirao na Sorboni u Francuskoj.
i u Francuskoj je živeo i u vreme kada je tamo u Marseju ubijen jugoslovenski kralj Aleksandar Karađorđević. Međutim, 30. godina 20. veka došlo je do stvaranja određenih političkih blokova u Evropi, čak i ideoloških. Jedna od ideja, od ideologija koja je bila u razvoju je bila desničarske prirode i isporila se naravno u Italiji, u Nemačkoj, ali i u Španiji. I taj naš čovek, Lazar Prokić, je bio pristalica Riverinih falangista u Španiji, generala Franka i zastupnik njihove ideje o državi, narodu, naciji i tako dalje. Na suprotnoj strani od komunističkog ideološkog miljeja. I već u Francuskoj je pokazao i tu, mogu reći, i tu pozitivnu srpsku drskost, da je istupao u javnim govorima zastupajući ideje generala Franka, i to baš u vremenu kada se u Španiji vodio građanski rat. Zbog toga je Lazar Prokić bio proteran iz Francuske, zabranjen mu je pristup u Francuskoj, jer je Francuska tada već jasno bila opredeljena proliberalno, da ne kažem i promarksistički. Lazar Prokić se vraća u Srbiju, međutim tu su mu takođe sva vrata zatvorena. On zbog političkih stavova, uprkos diplomi, nije mogao da se zaposli na univerzitetu, jer je poznato da uoči Drugog svetskog rata je svo obrazovanje, pogotovo univerzitet, bio pod jakim uticajem masonsko-komunističkog okruženja. Tu su mu sva vrata bila zatvorena. Politika mu takođe nije bila dostupna zbog siromaštva, jer kraljevina Jugoslavije je bila takva da bez neke finansijske podloge i finansijske moći niste mogli baš da se bavite politikom. I on se zaposlio u redakciji lista Samouprava. Tu je pisao, radio. Taj list je inače osnovao Milan Stojadinović, jedan od nacionalnih predstavnika u tadašnjoj Jugoslaviji. I u to turbulentno vreme Lazar Prokić dolazi u dodir sa nemačkom agenturom, službom RSHA. To je zapravo nemačka obaveštajna služba za inostranstvo, koja je 40. godine u Jugoslaviji, u Srbiji već oformila svoje agenture. Major Klaus je bio na čelu i postoje i indicije da se i Lazar Prokić viđao sa njim, da je bio deo nemačke obaveštajne mreže u to vreme. Neki čak idu do te mere da kažu da je u stvari Lazar Prokić bio jedini Srbin koji je bio punopravni član Nacionalsocijalističke radničke partije Nemačke, što ne zvuči verovatno, s obzirom na to da nije bio Nemac, ali dobro, bliskost sa obaveštajnim službama Trećeg rajha je svakako moguća, ja bih čak rekao i vrlo verovatna. Zbog tih veza, kontakata sa nekim nemačkim oficirima i obaveštajcima, ali pre svega zbog pisanja u Samoupravi i njegovih govora protiv vlade Cvetković-Maček, jer Lazar Prokić je nastavio nepokolebljivo svoju borbu za ideologiju, tako da ono što je radio u Parizu, to je počeo da radi i u Jugoslaviji. Iz Jugoslavije nisu ga imali gde proterati, ali su ga zato strpali u zatvor. I on je neko vreme boravio u zatvoru, to je bilo njegovo prvo hapšenje, prvi put je tada uhapšen.
ali po izlasku iz zatvora zapravo postoje indicije da je bio pristalica i deo grupacije zboračke omladine koja je u to vreme podržavala, obezbeđivala zapravo govore Dimitrija Ljotića na skupovima širom Srbije i da je zbog bliskosti sa njima bio uhapšen tada. To se prosto ne može dokazati i potvrditi, već se samo nagađa i špekuliše na osnovu njegovih kasnijih, a i pređašnjih političkih aktivnosti. Nego, po izlasku iz zatvora, Lazar Prokić čak postaje glavni urednik Samouprave, lista za koji je prethodno radio, lista, kao što rekoh, Milana Stradinovića, što pokazuje njegov izuzetni talenat, izuzetnu darovitost pri pisanju, izveštavanju i tako dalje. Čak sam naišao i na podatak da je on izveštavao i sa španskog ratišta. Nisam mogao da dođem ni do jednog njegovog teksta iz tog vremena, ali verovatno je da je tačno. Kako god, on na čelu redakcije Samouprave je dočekao i onaj aprilski rat 1941. godine u kome je Jugoslavija izgubila nakon one liberalno-komunističke podvale 27. marta i navodnih masovnih protesta protiv pakta. To je sve bila jedna farsa. Preživeli ljudi su kasnije govorili da to i nije bio nešto mnogo veliki skup, nego da se tu inače okupila grupica komunista i liberalista čak zajedno kako bi izazvali nemire u Jugoslaviji, ali o tom potom, nekom drugom prilikom u Kazablanki ćemo i o tome govoriti, o tom čuvenom 27. martu. Kako god, tih par meseci nema nikakvih izveštaja o Lazaru Prokiću i onda se dolazi do toga da je on bio šef operativne službe državne propagande u Nedićevoj vladi. Zašto u stvari sam odabrao da govorimo o njemu u posebnoj jednoj emisiji, da mu ovako posvetim vreme i pažnju? Pre svega zbog visoke obrazovanosti i zbog jakog uticaja u jednom istorijskom momentu koji nekome se može sviđati, nekome se ne sviđa, neki kritikuju, neki ga smatraju ozloglašenim, ali svakako da postoji, to je prosto činjenica i kao istoričari i kao ljudi smo dužni da se time bavimo. U to vreme, dakle, u vreme vlade generala Nedića, jedna veoma važna politička i diplomatska misija je bila poverena Lazaru Prokiću. Iako šef operativne službe za propagandu, kao što rekoh, njegove veze sa Trećim rajhom i sa čelnim ljudima Trećeg rajha su bile očigledno toliko jake da je on 1943. godine bio na čelu jednog poslanstva u Berlinu, a to poslanstvo je u stvari imalo za cilj da se organizuje buduća sednica generala Nedića kao predsjednika vlade sa čelnicima Trećeg rajha, do čega je potom i došlo. A epilog i rezultat svega toga je u stvari veza Lazara Prokića kako sa Nemcima, tako i sa Francuzima, koje je imao očigledno stečene još iz vremena studija. Pa te 1943. godine je Višijevska Francuska odbila da prizna nezavisnu državu Hrvatsku. To govori mnogo o samom karakteru Nedićeve vlade i govori mnogo o ljudima koji su je činili. I kolaboracija sa Trećim rajhom i na neki način vlast pod direktnim nadzorom svih službi Trećeg rajha nalazi opravdanje u tome da je to ipak bila jedna srpska vlada koja je itekako dobro shvatala svu tragičnost
istorijskog momenta i sprečavala egzodus Srba na sve moguće načine. Dobro je poznato da je vojska generala Nedića u to vreme i da su dobrovoljci Srpskog dobrovoljačkog korpusa Dimitrija Ljotića i Koste Mušickog spasili na stotine, na hiljade Srba od ustaškog zverstva i ubijanja u toj nezavisnoj državi Hrvatskoj, ali je ovaj moment u stvari važan kao politički trenutak u kome se deluje na pripremu budućeg novog poretka, do koga nije došlo naravno, ali u tom momentu 1943. niko nije mogao znati da će 1945. da bude takva kakva je bila. I u tom novom poretku te srpske vlasti su imale i tekako dovoljno i političke mudrosti i vizije, ali što je takođe važno i podjednako dovoljno sposobnosti da sopstvenu poziciju i poziciju srpske države i srpskog naroda i u datom momentu, a i u buduće pozicioniraju na zdravim osnovama i da zaštite Srbe gde god je to moguće. Tu zapravo leži možda i najveći značaj Lazara Prokića kao dela te srpske vlade u jednom izuzetno kritičnom i teškom vremenu. Pored toga, antikomunistički karakter vlade generala Nedića i samog Lazara Prokića su dovoljan pokazatelj toga da Srbi nisu bili i nisu komunistički opredeljeni, da Srbi nisu narod koji je u totalitetu bio na strani Sovjeta, na strani partizana i pokreta Josipa Broza, da su se Srbi i tekako odupirali onome što je kasnije 1944. 1945. nazvano oslobođenjem, a zapravo se mogu pronaći i oblici klasične i direktne okupacije koja je upravo tada usledila. Lazar Prokić je bio jedan od tih ljudi, a njegova sudbina kasnije takođe potvrđuje tu srpsku borbu i borbu, naglašavam, srpske elite za to vreme. Jer pazite, i sada je skoro neverovatno da neko završi neke škole na zapadu, u to vreme pogotovo kad prosto dolazite iz takvog jednog seoskog, siromašnog okruženja, iz nekog malog mesta u Srbiji, završite na Sorboni i to završite kao doktor nauka tamo, to nije mala stvar. Takvi ljudi su bili članovi srpske vlade od 1941. do 1944. godine, takvi ljudi su bili borci protiv crvenih i takvi ljudi su svakako deo srpskog nacionalnog bića i srpske civilizacije i srpskog nasleđa. Da li ih neko voli ili ne, to je sasvim druga stvar. Poenta moje priče je da se o njima zna. Nakon rata Lazar Prokić je 1944. godine napustio Srbiju. Otišao je najpre u Švajcarsku, potom i 1945. prešao u Italiju i tamo su ga uhapsile anglo-američke trupe i u skladu sa tadašnjim savezništvom koje je kasnije vrlo brzo puklo i proizvelo ovo što i danas imamo, su ga predale komunističkim vlastima u Jugoslaviji, gde je on osuđen je na 20 godina robije, pušten je nakon 15 godina, ali tih 15 godina je preživeo strašno mučenje i strašnu torturu koja je prosto i nezamisliva jednom normalnom, zdravom ljudskom umu. To je ono što su komunisti radili svim srpskim rodoljubima i svim srpskim patriotama. Dobro je, pa je prava sreća da se čovjek spasio, da je preživeo, ali sam saznao tamo u njegovom i rodnom mestu, a i u mestu gde se školovao kao dečak, da su čak i članovi njegove šire porodice, pazite sad, koji
čak i nisu bili u dobrim odnosima ni sa njim, ni sa možda njegovim roditeljima ili tako bliskim članovima porodice, da su bili u nekakvim zavadama porodičnim. Srbi, šta ćete, ne može nijedna familija da bude potpuno složna. Ali da su čak i oni koji su bili u zavadi sa Prokićima, a bili njegova familija, trpeli i tekako mnogo štete od budućih komunističkih vlasti u Jugoslaviji, bez obzira na to što nisu ni znali šta je on radio, nisu imali kontakta sa njim. Toliko je bila jaka ta komunistička, jak je bio taj komunistički strah od svega što je onako iskreno srpsko, nacionalno i orijentisano na srpsku tradiciju, na pravoslavlje, na svetosavlje. Strašno. Nego, Lazar Prokić je završio kasnije u Nemačkoj, počeo je od nule, kao već 50-godišnjak je bio na početku i bavio se u Nemačkoj svojim primarnim pozivom, zapravo radio je na radiju u Mainzu, čini mi se i u Kelnu, da sam naišao podatak da se tamo borio za život i da je umro nakon 1998. godine, dakle doživio je izuzetno duboku starost. Veoma mali broj ljudi je od familije bio u kontaktu sa njim, ali ono što sam mogao onako izokola da saznam, da zaključim, jeste da je interesantno 90. godina Lazar Prokić bio zagovornik politike koju je vodio u Srbiji i Jugoslaviji Slobodan Milošević, tako da izgleda da je taj nacionalni osjećaj i taj duboko ukorenjeni patriotizam i rodoljublje preživelo i nakon toliko godina u jednom ovako, za mene, velikom čoveku. Dodat ću samo još jednu stvar o Lazaru Prokiću. Postoje čak i neki njegovi objavljeni radovi, neka njegova dela, koja savjetujem svima da ukoliko imate prilike pročitate. Jasno se tu vidi, da se razumemo, jasno se vidi nacionalsocijalističko opredeljenje Lazara Prokića, ali i to treba gledati u duhu vremena u kome je živeo, pisao i u kakvom je stanju bila njegova svest i njegova razmišljanja. Jedan interesantan moment kojim se on bavio je vreme baš onog malo pre spomenutog ubistva kralja Aleksandra Karađorđevića, gde on kaže, od mnogih teorija koje imamo, koga je ubio, zbog čega, šta se tu u stvari dogodilo u Marseju te 1934. godine, ono sa čime se slaže i Lazar Prokić jeste da je to bilo delo secesionista u Makedoniji, bugarske organizacije VMRO, ustaških ekstremista koji su već bili i tekako prisutni i aktivni u Jugoslaviji, ali i komunističko-masonske frakcije koja je imala izuzetno jakog uticaja na celokupnu Jugoslaviju. Navodno je kralj Aleksandar već 30. godina shvatao potencijalnu ideološku polarizaciju Evrope na desničarski nacionalni ili nacionalistički blok i levičarski komunistički. Prosto logično je da jedan vladar jedne zemlje može to da uoči i da to itekako dobro rezonuje. A znamo kakav je odnos imao kralj Aleksandar Karađorđević prema komunističkoj partiji u Jugoslaviji, znamo da ih je on stavio i u ilegalu, da su bili zabranjeni, hapšeni i tako dalje, a znamo i zašto, zato što je kralj Aleksandar imao pred očima sliku ruskog cara i njegove porodice i znao je na kakva je zverstva i kakve podlosti spremna celokupna crvena internacionala. I da je već početkom 30. godina počeo da između te dve orijentacije stvara veze na nacionalnom bloku. Pa je Francuska kao mesto najvećeg savezništva Jugoslavije i Srbije, prijateljska zemlja Srba,
a i prijateljska same porodice Karađorđevića, da je kralj Aleksandar ciljano stupio u kontakt sa gospodinom Bartuom, koji ga je i sačekao u Marseju, koji je tamo i stradao zajedno sa njim, jer je Bartu, za razliku od ministra unutrašnjih poslova tadašnje Francuske, Soroa, bio nacionalno desničarski opredeljen. Soroa je bio otvoreni liberal, čak i levičar. I put kralja Aleksandra u Francusku je bio samo jedna od onih tačaka, jedan moment u kome je on jačao svoje veze sa desničarskim političarima u zapadnoj Evropi, a da je ubistvo u stvari bilo rezultat komunističke internacionale, ukratko rečeno. Kako je to Lazar Prokić objasnio, ubice su svakako bile deo združenih snaga VMRO i Ustaša koji su se veoma dobro složili još u Jugoslaviji. Doputovali su u Francusku iz Mađarske, ali sa čehoslovačkim pasošima, i Lazar Prokić je povezao u stvari te čehoslovačke pasoše sa tadašnjim predsjednikom Čehoslovačke, Eduardom Benešom, koga je svakako jasno svrstavao na stranu ovih levičarskih ideologija i povezanosti sa masonerijom koja je bila itekako jaka u to vreme u Evropi. A sam odlazak u Francusku do Marseja lukom, dakle brodom, je bio savet onih ljudi koje Prokić okrivljuje kao antimonarhiste u samom kraljevom okruženju, koji su znali da je tamo najlakše mesto da se atentat sprovede i da bude potpuno učinkovit, što je bio. Kralj Aleksandar je pozvan da dođe u Marsej sa pričom da će se tamo otvoriti spomenik nekim francuskim borcima, valjda učesnicima Prvog svjetskog rata, saveznicima Srba, i da on bude prisutan na otvaranju tog spomenika. Međutim, Marsej je prema Prokićevim rečima, on je tamo živeo, to je prosto, treba mu verovati, znao je kako je bilo to okruženje, bio i tekako levičarski grad u kome je bilo čestih levičarskih demonstracija, izgreda na ulicama i tako dalje, da je čak i sam srpski, jugoslovenski kralj dočekan uz veliku buru demonstracija crvenih u Francuskoj, i da su ga čak i nazivali onim pogrdnim imenima, da je on kralj ubica, aludirajući na to da je u stvari Aleksandar Karađorđević inicirao ubistva u Skupštini Kraljevine SHS 1928. godine. Veoma anti-jugoslovenski doček i prijem je imao u Marseju, a prema Prokićevim rečima to je bio deo jedne opšte zavere da se sa vlasti skloni vladar koji će jednom jakom balkanskom zemljom, velikom balkanskom zemljom u to vreme, u stvari ojačati desničarsko-nacionalni blok u Evropi i na taj način svakako ojačati njihovog protivnika. Da li je dobro verovati Prokiću ili ne verovati, ja ne znam. Lično volim da dođem u dodir sa nekim drugim tumačenjima, nekim drugim drugačijim teorijama koje su imali neki ljudi koji opet sa jedne strane su i bili prisutni u tom vremenu, i ako ništa drugo, ako se i ne odlučimo da verujemo apsolutno ni Lazaru Prokiću, ne treba verovati apsolutno ni nekim drugim teoretičarima, ali ja volim da prilikom donošenja ličnog suda i lične procene nekog događaja i nekog vremena sagledam razmišljanja pa i osjećanja svih ljudi koji su u tom vremenu živeli i imali
nekakvog uticaja na to vreme ili bar trpeli neke posljedice zbog nečega što su u nekom momentu uradili, rekli, napisali ili šta god. Tako da voleo bih ovom emisijom da vam skrenem pažnju samo na ličnost Lazara Prokića, na šefa operativne službe državne propagande u vladi generala Nedića i da vas navedem na razmišljanje o prošlosti i sa jedne druge strane, jer svako vreme, pogotovo turbulentno, pogotovo ono vreme koje je donelo mnogo žrtava i mnogo promjena, koje je oblikovalo društveni poredak, ipak ima najmanje dve strane. Mi smo decenijama unazad bili okrenuti samo jednoj, onoj koja nam je bila dostupna i prosto je bilo ili nemoguće ili mnogo teško doći do bilo kakvih saznanja onih ljudi koji su se u jednom istorijskom momentu našli na strani poraženih, za koje kao da nikad i nema pravde. Ali ja volim da isterujem pravdu čak i za one koji su u nekom momentu izgubili. Ako ne da isterujem pravdu za njih, onda bar da ih čujem šta su to govorili, zbog čega su se stavljali na neku stranu i na kraju krajeva zbog čega su trpeli posledice ili davali svoje živote. Pa eto, neka zaključak ove priče o Lazaru Prokiću bude u stvari moja poruka vama da se zainteresujete za priče svih strana nekog događaja ili nekog vremena ili nekih ljudi o kojima se zainteresujete. Ali nemojte se bavite politikom. Gledajte na ovo kao tumačenje jednog davnog vremena, teoretisanje, razgovor u dokolici. Eto, ja se sad setih da je meni još moja tetka zaista govorila da se ne bavim politikom. I evo, ovom prilikom je pozdravljam puno. Ja se nikad nisam bavio politikom. Mene tetka zaklala da se ne bavim politikom. I siguran sam da i vi imate neke tetke, ujne, strine, neke žene iz familije koje su vam govorile nešto tako slično, da se ne bavite politikom, da se ne mešate u te stvari. Poslušajte ih. A poslušajte i mene, kad vam kažem da zaista uštedite svaki dinar i da svu lovu koju skupite pretvorite u zlato i pravac Casablanca.